Inkuru mbi yongeye kumvikana mu murenge wa Kimironko mu kagari ka Bibare. Alisa w'imyaka 18 y'amavuko yafashwe ku ngufu n'umugabo w'imyaka 35. Uyu mugabo akaba bamwita Ndahimana Jean Paul. Alisa avuga yuko bamufashe ku ngufu mu masaha saa moya z'ijoro ubwo yari arimo ava ku isantere. Uyu Ndahimana asobanura uburyo ki ategize asambanya uno mwana, yaragiye kumusambanya agasanga uyu mwana ari mu bihe byiwe. Ni mu gihe umwana umukobwa yavuze yuko yasambanyijwe ndetse akava cyane. Gusa Ndahimana avuga yuko uyu mukobwa bari bagiye kumusambanya ariko basanze ari mu bihe byiwe bahita bamwihorera. Ni mu gihe Ndahimana ashyikirijwe ubugenzacyaha RIB kugira ngo akurikiranweho ibyo ari gushinjwa byo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure. Abaturage basabiye Ndahimana igihano cy'igifungo cya burundu kubera ko yasambanyije umwana utujuje imyaka y'ubukure ndetse bikamugiraho ingaruka. Reka amakuru yacu tuyerekeza mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Gasarenda mu mudugudu wa Murangara. Umukuru w'umudugudu akurikiranweho icyaha cyo gukubita abaturage 5 afatanyije n'abanyerondo. Mwabo 5 babiri bahasiga ubuzima. Umukuru w'umudugudu akaba yashyikirijwe ubugenzacyaha RIB hamwe n'abanyerondo bafatanyije gukubita abaturage. N'incamake y'amakuru nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kureba amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyatangirire hano mu murenge wa Kimironko mu kagari ka Bibare ahabereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi, abandi basuka amarira, abandi bifata ku munwa. Alisa w'imyaka 18 y'amavuko wigaga mu wa 3 hisumbuye, ndavuga segonderi. Uyu mwana akaba yarabaye umwana wa 5. Uyu mwana akaba yaratsinze, akaba yarari mu wa 4. Uyu mwana yafashwe ku ngufu mu masaha saa moya za nimugoroba ubwo yari arimo ava mu isantere guhaha. Gusa bamufashe ku ngufu bavuga yuko batamufashe ku ngufu kubera ko yarari mu bihe byiwe. Uyu mukobwa avuga yuko yafashwe ku ngufu nta bihe bye yararimo kuva cyane, no kubera ko bamusambanyije nyine bakamuhata akava amaraso menshi cyane. Rero akaba yajyanywe mu bitaro, akaba ari kwitabwaho n'abaganga kugira ngo ataza kuhaburira ubuzima. Murabizi ko umuntu agira litiro 6, iyo havuyeho litiro 3 ahita apfa. Aba basore bashyikirijwe ubugenzacyaha RIB kugira ngo bakurikiranweho ibyaha bashinjwa byo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure. Cyane cyane wamusambanyije bamwita Ndahimana Jean Paul utuye mu mudugudu wa Bibare mu murenge wa Kimironko. Cyane cyane uyu mugabo niwe wamusambanyije kubera ko abandi bagizwe abere bavuga yuko bo batigize babikora, ndetse banashinja Jean Paul kuba ariwe wasambanyije uyu mwana w'umukobwa, ndetse umwana w'umukobwa nawe yabyemeje ko ariwe wamusambanyije. Mana y'isi n'ijuru. Ngayo nguko rero ubugenzacyaha RIB bwamukatiye igifungo cy'imyaka 30 gishobora kuzamuka kikagera ku gifungo cya burundu, ndetse ubu ngubu abaturage bakaba bamusabiye ko yafungwa nibura igifungo cya burundu ntazigere ava muri gereza kubera ko ibyo yakoze nakumiro ndetse nagahoma munwa. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Gasarenda ahabereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Umukuru w'umudugudu afatanyije n'abanyerondo bakurikiranweho icyaha cyo gukubita abaturage 5, abandi barahakomerekera cyane, ndetse aba banyerondo ndetse n'uyu mukuru w'umudugudu bashyikirijwe ubugenzacyaha RIB kugira ngo bakurikiranweho ibyaha bashinjwa byo gukubita no gukomeretsa. Igifungo cyabijyanirwa imyaka 3 bishobora kuzamuka ikagera ku myaka 6. Bivuze ngo rero hari ingingo ihanira iki gifungo cyangwa hari ingingo ihanira gukubita no gukomeretsa. Ni mu gihe abanyerondo bireguye bavuga yuko umukuru w'umudugudu ariwe waboheje gukubita abantu baturage, bo ntago bari bazi ibyo barimo bakora. Bityo rero basabaga ubugenzacyaha RIB ko babarekura bagasigarana mudugudu kubera ko bakorera ku itegeko. Ibyo bakoze bari bategetswe, bivuze ngo bo nta ruhari babifitemo.
abaturage bavuze yuko gukubita no gukomeretsa n'icyaha kibi cyane kandi iki cyaha batagikumiriye kitaraba kirekire cyazaba kinini cyane. Ni mu gihe abanyerondo mu mujyi wa Kigali biganjemo urubyiruko bakunze gukubita abantu bakabagira intere bakabasiga ku musozi bitwaje icyo bari cyo. Abaturage basabye ko bashyiraho ibihano byihariye ku banyerondo bakunze gukubita abaturage bakabagira intere. Bamwe mu baturage bavuze ko abanyerondo bamaze kubarembya, abandi ati abanyerondo nibo basigaye biba, abandi bati abanyerondo nibo bantu basigaye barayobotse ubusambo kubera ko nibo barara biba aho kugira ngo bacungire abaturage umutekano. Bityo rero bashyiraho umutekano wihariye cyangwa ibihano byihariye ku banyerondo bazajya bafatirwa mu makosa nk'aya ngaya. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka.